Bagesu ke gona ka mo ke o eleng gore ke lenanego la Identical Force. We always take two sides of the story. Re na le site mo eleng gore ba re ke ngwanyana ba re ke food not actually ba re ke mang Thembi o boletse Manjuka a leng gore a kwisha botlhoko bile a rotisha keledi ka yena aus futuka ba nong ritse ra no we must always have two sides of the story because you always guys asking for you want us gore lefe part 1 and part 2 so then we have decided gore before we can publish your sponsor kitimero kwa the other side of the story re ko Tujani Magistrate Court mo eleng gore ritse ra re founela aus futuka a re botsa re no etlang ibile le nna be ke lenyaka ke ka mo khoto le tokwang ses futuka njengoba uqwale indawo zonke lezi ebekade zikhuluma ngazo akhe ngikulochise ngikwamukele ngiyaphila bhuti wena unjani? Ngiyaphila and then ngiphinde ngilochise nawe ma kunjani ma? Ngiyathokoza unjani? Yeah, ngicela ukuthi uwazise ababukeli be-Identical Force ukuthi ungubani and then why namhlanje sisikuvezile la. Igama lami ngingufuduka, ngingowami, ngingumama Mahlangu, ngihlala ekhaya elisha. Okay. And then ma wena ngapha ngibani? Ngibabhalile emthweni ngihlala esikimini. Okay. So nihlobana njani nobabili? Engikhamba naye nguma. Oh ngumama wakho. Umama wakho not umama wakho. Hayi no iphutha liyenzekile ngapha. So then ke njengoba sibhalelwe ngapha ngubani nguThembi uThembi uchaze indaba enye iziso ubhlungu bathi wena umthathele ama ID kababakhe wamthathela ne-ID yomntwana ekhabo wathatha futhi ne death certificate yakababakhe kanye nezinye zezinto ezihlukumeza yena nje akasafuni ukuya ndawo ukufunile batsho wakupublisha nesendabweni yasemhlanga la khona achaza khona ukuthi uhlukumezekile umchisele nempahla ukhuluma okuningi so then isithize sathi no akhe sikuthole sizwe ihlangothi lakho ukuthi reg into njengale ngamhlambe uyenzelana angazi ukuthi singayithoma kuphi singayithoma la ekutheni ukuthi batsho umthathele indro zakhe i-ID konke nje uthethe nemali yabantwana umntwana ekhabo yesasa akhe usithomele la mhlambe endabeni ye-ID kwenzakalani kahle kahle nakathi uthethe izinto zaka babakhe nama-ID wakhe yo hawa baba mina angizazi indwezo abezange ngazibona nejudeni ngithi ngizithethe kubani nakhona into zakababakhe ngizinikele ngubani ngizazi mina indwezo azange nginikele so bewazi ukuthi uyafuna ugcwalise konke nje ukuthi uyafuna ukuthi bafunana la uhlala khona uThembi nge9 bekathukana egate ekhaya athukana nge9 ungomgcibelo bengisekhaya kenziwa chini ibhizinisi Monday ngizwa ukuthi sengile wanted mina sengiyafunwa ngapha nangapha sengiyapublishwa ngapha nangapha angibonile angisekhaya wangichiya ngisekhaya wapakisa ucase waphuma wakhamba waya lapha yakhona nakafika ngale ngowamhlanga ufike yangipublish ungibonile ukuthi ungichiye phi mara yangipublish oh so na ucabanga kuba yini ayenza into enjengale hey baba namangazi ukuthi wayo angimazi ukuthi kwenzelani lokho mhlambe ikhona inzondo hlangana naye nawe leyo eyenza ukuthi agcine ayenze into ayenzako hey baba mina umntwana lo akusiwo ukuthoma ngipublisha mina ku Facebook ukwale ngipublisha ku Facebook angingena ngiphenduli at all kumele ama message angiwaphenduli vele nje empilweni nami ukhona la ngikhona ufuna ukubona uba khona la ngikhona uba khona ama message angaka ama miss call akhe webusuku wanga hotel fakhona nginabufakazi ku-Truecaller phone namakhona lapho nginabufakazi ama friend request akho ku Facebook abanye akhona nabufakazi ngiyalikhombisa khari kuba yini mhlambe nangabe ufuna ihelebho ungamhelebhi ihelebho njani le kuba yini akufonela ebusuku akubhalela nama friend request ungabe akakhuluma uyathukana akangitsheli ukuthi ufuna ini ubawa ini uvele nje angithuki nandri igama ke engathi elilumela kancane bathi ukhiphe igama wathi mntwana we-rape umntwana obelethwe ngokudlengulwa yongilise ngangathi ukunina msina ngifuna yena ungenaphi ngiyazi next-ke lapho yongilise ngizazi lezo angazi next awazi next akho khulume ihlangothi lakho elipheleleko mhlambe ukuze nigcine nibe nicabano ngangaka kusukelaphi yo hayi baba mina ngifuna ukukhuluma mala ngiyazi indaba khona ukuthi ngingathi ithoma kuphi mara mina engikwaziwe ngacocela khona day 1 uThembi nakabelethwako I was there transport yafunwa ngimi impahla bekanganazo umamakhe bekamncane ngagijima ngakufuna impahla zakamaze emakhweni ngazikhipha ngetromleni nengubo waphuthela
gogo wangithuma ngayokufuna transport gogo wangithuma kwamachiyana ngakubiza uRosi wakhamba naye eklinika bamsesibhedlela bengilapho wafika isikhathi uThembi wachinyawini Thembi nakachinyawini wagijima abanye sesamo neda ngamfaka ngemanzini mina ngaphuma igate ngafika ngathatha ikhathi lakhe leklinika ngathatha irogo lakhe ngoba bekapinking yawo ngafika ngabuya leso sikhathi ngifonela netransport ngathi nangene egate ekhaya transport seyifikile samthatha samfaka iroko samfaka ekoloyini shwi umntwana echile achenge next door apinking yawo samgijimisana esibhedlela nasifika esibhedlela enasendleleni sihlangana nomamakhe seyakhwela usendleleni angimazi nami ukuthi bekabuya kuphi simtobha le outline sesimkhweza lapho sesikhamba naye mntwana nakaye kuma dressing bengiba khona empedlela bengiba khona uyakhula uThembi Thembi kufika lapho kunye inyawo lakhe sekakhula khulile kancane inyawo lakhe lakapholi kuhle umsipho omunye la ngakapholi kuhle ngithi mina Thembi umsipha lo ungibalekisela umzimba ithi ngikucharge bese ngingimbese ngiyamcharge umntwana ngiyambesa nangiqeda ukumbesa umakhe uthi okay so nyenye inyawo lo mntwana wami wena izala umakhe wathi ibhama phezulu wami sange ngivume njalo kazibambela ekhaya ngakwethu kazibambela nangiqeda ukuzibambela awaye yasukela futhi Themba nanda khuluma mala kumakhe athi futhi wenze so uGreta zokuthukana kodwa la ngelinye kodwa abuya athi futhi wenze so uGreta zokuthukana indaba yethu yaze yabo yokulamula amaphoyisa ukuthi uGreta alise ukulalela umntwana alise ukulalela nendaba zakabatsho uAnande uGreta nanda athi batsho wena utsho so amaphoyisa athi Greta lethu batsho loyo la bese nakuqeda ukulethu batsho loyo la sizokulokanya nakuqeda ukulethu batsho loyo la dani sizokhuluma azange amlethu batsho loyo indaba yethu yaphela mhloko sinoGreta azange sisala Greta waba nomntwana umntwana wakhe kade ngimphaphasa ngimenza yonke into lo uphethe uyakhongotha uThembi lo sekathomileke sekanomkhubo omunye sekayathukana ukhula nento leyo up until namhlanje solo nangu uyangithuka angimazi mina ukuthi ngimenzini ekugcineni kwelanga yathoma lapho mina wethu ngamanye amagama ukusukela kwepi yena ukusukela mhlazana umamakhe asesekhona emhlabeni tot umamakhe aze wandlule emhlabeni solo into le ukuthi isedlulele emntwaneni ngamanye amagama ukuthula angeke usaba nakho so okay akhe ngibuye ngapha gogo wena mhlambe nakwenzeka into enjengale njengomndeni niyenzeni thina siza emaphoyiseni sayo ngophisa ukuthi somfake i-protection order ngoba uyasithuka vele sonke uyathukana wenza yonke into samseza lapha thina sazomfakela i-protection order leyo azange ayilandele wayeqa ngaphezulu akanandaba nayo loku usuyathukana loku sithulile ekugcineni ujame egeyidini wami wathukana lapho wabiza yonke ihlamba esemzimbeni kimi ayikho ayitshiya neyabakhwenyane neyabantwana abasekwendreni nawo omunye umntwana ngihlala naye ekhaya ujame wamfaka lapho naye yonke into uyathukana bamaphoyisa azovula icala bambopha-ke bathi bona bambophe-ke uhlezi ejele uphumile-ke ejele-ke usaqhubeka nento leya ukuthi mina ngitshisa impahla zakhe nathi ngitshisa impahla zakhe bekala ejela ngitshisa impahla zakhe thithi impahla zakhe ngazitshiya batsho umakhelwane bamtshelile ukuthi mina ngitshisa impahla zakhe wazongibhalela wazofuna incwadi lapha amaphoyisa lethu incwadi leyo ukuthi batsho mina ngitshisa impahla incwadi ezibezimbili beyingiyo incwadi ukuthi batsho ngitshisa impahla zakhe enye ngekuthi ngifuneke khona ngabuya ngeza nazo ukukhuluma nabo ukuthi mina impahla ezo zange ngazitshisa angizazi uThembi uyathukana usibiza inhlamba zonke enendabeni yamakhathi indaba yaziwa ngimi umntwana kwabo wathi bona bhubhu yena wathi bona bhubhu nina ekseni navuka wathuthi impahla zakhe waziyamisela ngokwamakhelane wathatha thina sadla impahla zakhe kwakhe zakanini ezingeze sazidla wathutha konke namakhathi kanina nakho konke wathuthela ngale impahla zikanini wazibeka nge-Oristrad indrezo lapho suka lapho ananda lapho wadosa umntwana lo ngomkhono wamsaka ubabakhe uFinias ufika ngale wabuya nomntwana uFinias weza nomntwana lo wathi ufuna imali omntwana kanti imali omntwana seyibhaliswe ngomrazinyana umanakhe ngathi wathatha amakhadi lawo bathi ufuna amakhadi amaphoyisa athi thathana amakhadi indro zonke ninikele uyisele umntwana lo lapha ahlala khona umntwana awa lo uThembi wathatha wamnikela
wabanikela konke makhadi kumntwana yonke into wakhamba nawo akawazi ukuthi akakhuluma iqiniso akawazi ukuthi ayaphi wawathatha asina next nento ikaFinias thina zange sayithatha asiyazi masikhuluma ngoFinias sikhonje sikhuluma ngobani khuluma ngoyise lomntwana odlelwe imali lo sikhuluma ngoThembi uThembi umntwana lo ukiya umntwana okuthiwa udlile imali ukiya okay and then uyise gada khona uyise unina bhubhile wabulawa naye anengi